Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದಿ ಅಡು ಲಿಬೇತೋ ಅದೇ ವರದಂಗಳು එහෙමම ಹಿಂಗ ಮಿರೆಗೆ ಸೆಷನ್ ಆಗ ಕೂರಿಯದ್ದಮ ಅದ ಮಿರೆ ಅಳವನ್ ಮೆ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ದಿ ಅಷ್ಟು ಅಳಮಂಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತಾರಫೆ ದೇಮ್ವೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತಾರಫ ಕದ್ದಿಯುಮುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅಳವನ್ ಮಂಗೆ ಸ್ಕುಡ ಕುಡ ತಾರಫೆ ಬದಾದ ಮತ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನಕಿ ಟ್ವಿನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನಕಿ ಸೊ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ mi covid terega alun mi ki yawadinu masakate ke su covid terega gega tiben je huma kon alun menna feshunu masakate de mige tereng alun menna me boda fa kurewunu kama ki rajyega ive rajyega geographically mi onna gotun kama visvedana nuniya ane dirulmuge haratu onna gotun ves waragina bayako bahutte asu professional nuniya mikala ane rasmi tawlimu pasehen ane hodene gote netifa tibi den egotun alon men feshi masakate mi program tagas magandu beenumaki mi gega tibbawagen ebe fulege amilla wagutuga echitake dassugen diu egotun alon men mige ek waragina ekikala program ta hinga fawane excel nune computer agule ek program ta excel powerpoint corel draw then baikala muhim program ta hunnan kudaku dinna behe kudaku dinna hasa program taka adiege turun mi belenwarinnan hasa bay program taka mi kahala muhim program taka alume hingi fawana adi kirti gurwana behe program ta ekha muhim program ta alu ek daira ta program ta alume hinga ta mi haru gagandaka king haru miwi තිංහරන්න උඳ හතරෝහර මස් කරවාති දැන් කොඩකොඩක අලුවඩු තාරෆෙස්තේ දේන අලුවඩුක නමකී අහමද අස්සම්ගේ අහමද අස්සම් සයිද අලුවඩ කියන්නේ ආමුනමුන්නම හමුකොන් අලුවඩ කියනි අස්සම් දැන් තවදීමේ ගොතුම් බදාදාෆා රලුවඩු කියවා තවදීම හාසිල කොෆ්වානි ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජීගේ දායරාතකුන් a bachelor's of science in computer science hadahawana adi FO masters of information technology big data and data science hadahawan then IT technology ge dairata kum balalar eki dairata walon masekke kofawane me a software development capabilities adi bodati network infrastructure ta manage kuruma eka system ta gaim kuruma mikahala wara bodati masekketteke alonduge mi keria terega alonda kurevginde kurei fawane adi miharwes kuremunde de miyogutuke wes alonda kiyes sama mi sarukaro fi hegga masekke kuramunda mihe ei technical director ge haisiyatun alon masekke kurani sharwi dairaga ei alonduge masudiyete ki muli sharwi daira benumwa technology ge wasirettaka benumwa system ta gaim ko echi bede hettu alonduge kurukuru taarafen mi alonda be gotun be sualen betto be spefule turu kuri addimuge kuri wara interactive session ta kalwana ero alonda bes ati be fulna bes taswe kendani do ad
කොමස් පේපලක එච්ච දන්නවාදන් උළුන් හිවි මේ සුවාල නෙක්කම වනම අලුන්ු ගෙහිලානම් මේ අස්තු අලුන්මගේ මීරේගේ මිසේෂන්ගේ මක්සතන්ගේ මිසේෂන් ගාලුන්ම මේ බදාදමනේ අලුන්ම මිහිංගා ගොලේ ප්‍රෝග්‍රම් Microsoft Excel programs දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රාම් එකේ මේ අලුන්මගේ මේ ෆුරතම ඒ ප්‍රෝග්‍රාම් කහම ෆාහක් කොල්දන්න එකි ෆාර්මතින් කොන්ටෙන්ට් කොමස් වරක රිවයිස් කුරවි එගොත නමස් අලුන්මගේ මිහාරෝ එම්මෙ දුවස්වීදෙන් අලුන්ඩු දන්නවාදානි හම එම්මෙ මුහිම්මෝ ඒ ප්‍රෝග්‍රාම් එමි දැන් අලුන්මගේ මේ ප්‍රෝග්‍රාම් තන් අලුන්ම හිංගනි ට්වින් ටූටර්ස් ගනම්ගේ දැන් මිහාරෝ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕ ನೂನೆ ಮಿಕಾದ ಕೋಹಕ ತಿಬೇಫುಳುನ್ ಲಾರಿ ದಕ್ಕವ ಎರುಗ ಎಂಗೆನ್ ಜೆಹೆದು ಅಸ್ಸು ಮೀಗೆನ್ ತಿಬೇಫುಳುನ ಹಾಸಿಲ್ವಾಣಿ ಕೋಚೆಕ್ಕ ಮಿಹಾರು ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಸೆಷನ್ ತ ಮಿ ಡಿಸೈನ್ ಕುರೆ ಫಮಿಹುರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಮಗ್ಸತೆನ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊದ್ದೆವೆ ಗೊತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಏಮೆ ಫುರ್ತಮ ಕಮಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋ ಅಳೋನ್ ಮೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕೆ ದೇನ ऑनलाइन को क्लास तक दीफा एक यही हम में कोमे हफ्तागे में होम आदित्य होम अंगार नो माफ करो आदित्य अंगार बुध दालोंडो में शेड्यूल शेया कोल्लान आलोंडो इरादु कुरबी मी तिंदोगे रे अळुनु बाबादान मी ಸೆಷನ್ ತಕ್ಕೆ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ಉಣ್ಣಾನಿ ದಿಹ ಸೆಷನ್ ನೂನಿಯ ದಿಹ ಗಡೀರು ಅಳೊನ್ ಬದಾ ಫಿನ್ನಾನ್ ದೆನ್ ಮಿಹಿನ್ ದೆನ್ವಿ ಕಮುಗಾವಿ ನಮ ಸಮ ಇತುರ ಒಳುಂ ಫಿಲುವಂ ಬೇಣುಂ ಕಮ ವಾಣಮ ಅಣೆ ಅಳೊಂಡು ಇತುರ ವಗುತು ಎಸ್ತೇನ ಎಮ್ಮಿಗೆ ಕುರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚುತೋಗ ಸಮ ಬೈ ಕುದಿಂಗೆ ಇತುರು ಸುವಾಲ್ ತಕ ಇತುರು ಒಳುಂ ಫಿಲುವಂ ಬೇಣುಂ ವಾ ಕಂತತ್ತಂ ಹುರುಮುಗೆ ಸವಬುಂ ಅಳೊಂಡು ಹಮ ඉතුර වගුතු දෙමුම් දියෙන් ඒ මිසාලක අලුණු මීගනු කියවාද ෆෝමියුලා නූනිය වකි කමකන් හාස්ස කමබෙස් දස්කොල්දම් බේනුම් වෙදාන ඉතුර වගුතු බේනුම් වාකම වානම ඉතුරු සෙෂන් ගෑගෙන් වෙස් අලුන්ඩු ඉරාතු කුලවිය එකන් හාසිල් කොද්දවේතෝ බලාන මේ දැන් එගොත ඉතුරු සෙෂන්නක නූනිය ඉතුරු වගුතක ඉතුරු ඡාජෙන් අලුන්නු කුරාන එහම අලුන්ඩුගේ අමිල්ල ನಫ್ಸವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಫುಳುನ್ನವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಇತುರು ತರಗಿಯ ಗೊತುಗ ಅಳೋಣ ದೆಕೆನ್ ಎಹೆಂವೆ ಇತುರು ಚಾರ್ಜೆನ್ ಎಗುತಕನ್ ಅಳೋಣ ಕುರಾನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನಗ ಚಾರ್ಜುಗ ಇತುರ ದೆನ್ ಅಳೋಣ ಉಮ್ಮಿದಕಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ತವಗೆಸ್ ಅದಿ ಎಹೆನ್ ಮೇ ವರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸುವಾಲ್ತಕೆ ಕುರಿಮತಿವೆ ಇತುರ ಅಳೋಮೆಂಗೆ mi asu program develop again diumos libe furusat mi tibe fulung faratun anna challenging sualta to muhimmu sualta mihar ebe fulagge masakkataka guleyagotun nuni ebe fulak kuram enumwa kame alugonda bane nagala ingeni ebe fulaka e mawdumat hissa kolle dinima alugondu ekama me pahi koddeveto balana mi program terege itura kiyadeveto balana den alun men share kollana komme reagges kiyawade baataka adi kulahuga beenun kora materials ege terege himenene sample data taka mikala me adi aharmen kura masakke mige terege himene recordings and class materials aharmen kulahuga kura masakke adi kulahuga recording ಕ್ಲಾವ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಹಿಮೇನೆ ಫೈಲ್ ತಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಾ ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ತಕ එකහල බෑතන් එකතර හිමෙන දැන් අලුන්මන්ගේ මේ සෙෂන්ගේ දිගුමින් කමන් අලුන්ඩු මේ විස්නා පොන්නානේ මේ 1 hour එක් ගඩි ඉරු plus 30 minutes plus 30 minutes අලුන් මිලනි ඒ අලුන් බේනුමෙන්නු ಹಮಕನೆ ಸೆಷನ್ ನಗ ಲಾಫ ದೂಕೊಲ್ಲಾಕ
ඉතුරබ්බෙ සුවාලෙන් ඔයදානේ ඉතුර ඩිස්කස් කරම් බේනුවාකමෙබ්බෙස් ඔයදානේ එහෙම වෙජ්ජ කම වානම ෆුර්සතු අලෝනුමි කුලාහුග දේන දැන් අනේ මීක එබ හිමෙනේ practical by best of practical practice by practice paper ega ane practice paper beenuma materials alundu mi share kollanan ira adu kurbiya session tapon den ege terega hama mi Q&A bag terega mi ebe fulek koffuri masekke discuss kolluma issa malonda kuri bag share kolla furi kama wana mechi share kogen kama behegotum wahagada kadum fursatu libigendane den adi kollem beenu question and answers Q&A terega alundu fursatu den miharu oedane do excel nun ehen daera kumbes technology ya gulun huri daera kum mi ituru suwale kollan mika fursat egga ka platform egga hen suwale kollan beenu suwale ka bes alunda mi program terega wagutu viwarakum ekan kamves jawabu deveto balana ei kommen excel numbias mi question and answers nu mi discussions pa terega ewagut terega alundu ekan koreveto balana then 30 minutes kandala fun kamuga yes hujjaku hushala kamegge baawatun nuniya mukama badafa alundu itoro stena masale ennu alundu ka masale ennu ei alundu kiyawadinuma kiyalundu war kura hitun kura kame em alundu ka ituru bagutu kole teka alundu ka bes masale enne ama ituru hitu ga ufede suwalen mekkama wanama he jawabu libigen dium mike beenuma kinge then pre-recordings adi materials ta kesalunde hawa ko ei hama mi by befulum beenu be tankolen avaha gos mi kuri bage chita nimmada anda kudahan omuge kuring de ehen ekamatta kalonu mi hadawutaki mi kuri ge becege chita shea kollaho bandana de ega kudi changes hunnane ekamakus echi practice kolla ekankan kollevene ehen vima alundu tankole kuriyad dam beenuwa be fulna ekam fai kolle dena then practice paper with sample data hama alundu dena practical test paper enno mi veduwet kurakannu ei ebe fulagge mi das kuram beenuwa hasil kuram beenu mi program teren hasil kuram beenuwa baataka balalafa practice kollam wege alugon mende paper then HES alundu sample data set data ekko share kolle dena ei adi alume mi kiyawade iruga beenun kura data ge ituran alume mi faru kuyawade beenun kura suwal tawge itura ham eya gulun huri kitake share kolle dena then test paper ki MCQ paper inge then test paper ki bodu evaluation nen hadafa egotan hedam wegen de chennunge hama kujjaka nune befulaka dasvi ware balalam wegen alor mi hissa kolla mi har miti mi nimero test paper nimero ingene mi kiha warakakka marks mi tasse fahuri egota self evaluate kollan sha egota deve paper mi inge then certificate en alumen dena certificate kiyasu averi kamuge certificate enge then mika kuru program to gamko hanen rasmi certificate nu devunu kamuga venama kuru adi kuru muddatuge training programs gotoga wazifa ga plus point gotoga bala mika programs ta ehem vi malun mes averi kamuge certificate dena inshallah then ఇంకా badal masumika hada programming aharmen muhim wege midani kiweto asumi haralumen aharmen kudairu badada fikam wanama computer ki wara luxury ecche gotu gada faha kurani do evan tankol umurun hagu be fulo ke burita alumen kudair kon hure computer laptop iden wara agubodati wara mussanin engule ecche ido alumen nikamatin nuka nugengule wen do alu aketto ade
come fletto de me ane waaka dakka mai konkollevi ale ale vidalu edavva come sitti office tawgas do ento alaako dantido atu dannawanto algonda computer ka illande uni alunda umurum 16 haru wifan umurum mihar alunda mihar 32 ekam algondu ge vara shawgoriwa echaka vi eru sure fashagen hama ega kulagen asu mige tere wade unu mihan algonda ki ne miharu algonda me degree masters hamen ade kuda iru algonda kannu dibe ekamukwes alon menge me miharuge me mujtamauga hasakon alon men generation ge befulunna ane e necessity ai do waki isabakun alon men mijehni egetere train wa mihar alon menge kokkomen nuni alon men kuda darin mige terega mi ennani boduwegen alon men ebe jehe mige tere wannan masekketege kuranda ei office ma hola belikamu gawinama college belikamu gawinama adi ehendima dimma di rolmuge ehendima dimma belikamu gawinama balahem amille yefari kamu gawina alon me jehe daskul miharo egiteren emme muhimmu tool mi excel do excel ge benumaki asu mawlumatu ki goigota mi rakka kurma ahalumen beenumwa eki mi goggota malumat neruma mika kankan kurundo asu ingiresi gonnana wara riti thamme den alona ganne dire himmiti punedeka inge en beholako eves beholako miti kiyade ingenya kiyade chenge alona kannen hama dire him punedeka information na data ya tafatuana data e ahadame mikiyani wara baawro ekchitakin alalima mi ane mi sadaka banema baawro biltakin ala munna nega figa takeddo eti information na kam iwani kine misadaka badama hinga ofihegge mi baawro mi haraduta himene bilutake mi ala huri mi adatu take figa taken halume mi excel mi alani eti information na kabani kine erumani data eddo data eki ham baawro ekchitake kiyade vidanata information na data yam huri tafata ki ko bato information awara neti wording explain kotti fe ege misaka mawlumat gena gafa mi ege macha bina hocche liesiya yes ade e wararangalu hakeddo information na kam iwani aharmenna beenun hife meaningful echita kege nerewuni mado misalaka ege data mehar biltaken ala hunneruga emmahun anemmahan harme miwaniwarege changes taken asse bahutte miwarmahun miwar mi diye miwani haradake miwanimahun miichasse haradu bodui mimahu current bilasse haradu bodui ei asu information kido ege kurim wani data eddo mehar excel un alumenna mikodde mi deba mi fil kodde ei data rakka koddinuma adi aharmen mi beenumwa presentable eki mawlumatta mi ರೀತಿ ko display ko dakkadinu eki formula ta beenum koggenna eki kala graph ta beenum koggenna mi asu mi zamana balafiya wara muhimmu kame alume mi ulani information zaman do information technology meara age of information do meara age of information mi nimeni meara mi age of experience do alun kanne idi ma bodak pune dek ei यार आहार में मी के तेरे की याद है एक ही गोगोता एक्सेल का मालूमात रखा को यहाँ तर को कॉन्सेप्ट में नहीं आ
mige men spelling mistake present in data e mane ka haram beenum wa gota information tak neren adi rakka tere kamako me data gengule enu goy anum kiya dena ya commerce work content balana mado course content do course content maagandu gotegga alun bahala hawani akurabati team bayakange we are astu excel excel visna kamana mi waran advanced tool lemmi astu inge alun mi program design kuriru beli we has kurko fasaya kon understand wana muhimmu function take adi formula take kiya de me har den alun mi program ga idi bahale fawani team bayakange introduction furtama introduction and intermediate level ay furtama excel fashaya ganna be fulaka me excel adi mi har commerce work work kora be fulunna sha mi de mi miti muhimwan den wara gina fahara mi hitan ara fana den aluna basic ingedo den basic ingun kamo gawen mes mi bata bes pallava le bacche ei ane miga terega hure asu wara muhimu best practice taka wara simple kudi kantatta me asu ebata ingunima alun menna fasevegen dan then advanced level adi beyond advanced level ga hunna ne hema waran advanced muhimu function ta excel ga hunna adi data analytics sabben kore vidana by function then beyond advanced ki asu excel ki waran advanced tool enge beyond advanced ka harma himana da by tools e hunna ne boda ege terein kuriya dam benumwa befuluna kuriya devene ka hada gotaka kiyade awun benumani ei nga bale almado course content mera ime furutama harma mi fashadani introduction level introduction ga mi hunani fundamentals terega imani fawani basic format inna mi text enter kurumuga benum kurevidana function taka adi function adi by formula ta muhimmu formula excel terega ekko unakon hadane kihinekkama adi muhimmu formula ta benum kollege mi basic muhimmu formula ta pasehen benum kuranu hamekani benum kuranu gotenno ega benum kurevidana best practices sa ega fasehe kuran harmane kurevidana kanta then excel worksheet ki koba kama formatting layout hadana gottaka me layout hada me har layout balada kamanus ingida me by for print kura eruga rangala me by kada alignment rangalu kuruma me kada by muhimu bata me gatera imani fawanenge then charts and graph ay harmen atuga hori data values kofa eki chart ta generate kurana gota adi design kurana gota kule jassana gottaka mika bataka introduction level ga mika muhimmu bataka himeni fawanenge then intermediate tere ga harma mi himena de fana by kala mi tankole advanced by function ta a list function na the miechege detail ahalume kiya dena fahunge then data validation say mane ki waki kala data amakani benum kurve gota excel pivot tables ki data ego gota analyze kurumattaka wara fasehen harmenna benu eki goggota present kurumattaka harmenna wara fasehatu benum kuredana toolen asu inge eti kiya denen harmi gitere then bodati data set tan hunne iruga eti harmen kinetto genguleni eti format kon hadani egen haram benuwa natija tan nereni kinetto harmen mi gitere kiya denenge then advanced level ga hunan tan kole advanced adius itura mi misal ka mi gitere hunan conditional function naki baki kame vejjiya mihin hadash edo mi weni kame vejjiya mihin hadash
misalaka bunanya mita ini mi waki waraka waki adade vejjiya nune waki name vejjiya mihin hadashe dengege turam mige tere himene fauna lookup function se kes wara muhimmo ichenge lookup functions benun korene misalaka bunanya mi toba data set go hunna eki value ta search ko me arbenu mani misalaka bunanya e table go hunna nan ane table go hunna nan liefa nun address huri hache nun liefa hunna iruga e data wakin copy kurumuga badaluga lookup kollafi ya wana goteki e search kollafa e nama gulun hori address misalaka address hoda kam wanama ege tere levene ade screen dakka enti clear debba ade awal screen ane ehembe fulna screen feneto alundu phone mes padegen me hori alundanga be fene screen paraga vedane ale ehembe fulga pin kolle feni kama am kubane ale mi rangalo nuwa kama banama mi adon rejoin kolla baba yarum ba farangalo wane adu okay ika alun madu koldana rejoin kolla banne oh ini kurkurta we are finished okay malun kuri gendana mi haro mi haro advanced level leddo mi devuni text space function nake misalaka hure do text space function tagunnana warastali features tange misalaka mi text mini text mi benuma tankole misalaka mi higa number da fi har benu middle name extract kuranan unamu nuniya waki mi sellegga inna waki tankole naga formula benu ko ehembejja text space by function sab benu ko gen harmanna ekangan kolle wen adi tura bes kure wara muhimu kantata misalaka mi hapa case kolli fo hori nuniya nan eche liyaruga mi nuba ko mi hunnani liya furta mi data capital nun kamwa excel ga hama mi simple function ne benu ko gen harmanna eche rangolo kolle wen wara fasen ko me manual correction heduma ki excel tere kuranje he kamennu misalaka bunanya ituru space huriyo nan echi liyaruga ituru space liya funi echi ta remove kurmatta kas hama wara fasehen automatic mo kon kurena gotta mi excel terega hunnane ehem alun men echi ta mi program terega kiya dena ten auditing na kiyus mi wara muhimmu kamen mi auditing mi ar excel gebes waraka mi wa kuri be fule nge burita mi haru kurabba be fule duha kos dimaito ane alonda bare nunti be fula bare molu mi ko hadala bare sheet excel sheet kine wani eti balalima wara unda guane dene gannando kine kamme adalta value tan asa hori do etam mituna do mi chame mi dani kinekka
asu ege auditing beenun kore formula auditing function ta beenun kore engejia echi ta deneganna fasehawana mi kihinekka mi tiasam mi calculation hama excel mi dani kihinekka echi ta deneganna fasehawana enge den ebatan harmen kiha dene mi terega den ege turam mi den minnani protecting worksheet to protecting worksheet ke misal kan harum beenun bedane miheka miti mi sheet share kollaruga ege or style gondu padda nukurege nuniya waki waki cell taken ekani edit kurege ehem vejje kamamana maharmena protecting worksheet me kiya denan ebata nge then what if tools ki use me waran interesting nge den mi chi harun kiya dena itura mi getere wadeli masu nge mi misalaka if mioni kame vejjiya mi misalaka scenario based kantatta kurvidana misalaka aharmen beenum wani aharmen business segga worst case best case ekala echita kana asia fikata kana changes ta aharmen estimate kura gotun anna changes ta pase hen track kura e kyane scenario manager echisa kiya den adios sunnana mige tur miweni kame vejjiya mihen bada ehem beenum kure function ta what if mi pudevar kan interesting bayen then me beyond advance ka harmen mi kiya deni me de concepten astu magandu gotek enge ei macrosa vba macrosa ki kobak enge da bato macrosa harmen mi beenun kurane suki kura eme befulo ke jawab devva kan tan feni labane ade mi allora che la cane quello che ha da viva ade iwa cheki ade the data can get information ati rangalen ehem befulo kiya de hiwa chengale hiwa che kulastere kiya dinu ki masale nune e mi bune kavreno metro ebrani ekada mi unnane excel sheet ga mi excel sheet beno koge ibtake ga dabado data misaka yes metro mode kya befla par mashhur befla nuta आणि ministry ade benu करवणे befla ga ba mi mi office implement software ta benu kurane ඒකත ඩාටා එක කිවමනි ඒ විසරක අනුගණක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ජීම අනුගණක සේකාරණේ කොම්මා මේක කාක්කන් උරියා ඉන්ෆර්මේෂන් එකකින් අනුගණක ඒ කලෙක්ටිව් එකෙන් දාන්නේ එහෙම එක්ස්පීෂීට් කරේ හදා ඒ එහෙම අනුගණක ජීවණි අන්දේ අනේ තිබුණා උනදෙන් ඉස්සහුරු and hai macca nunangales unangaluano ade muhammad to shafiq to Shafiq, এই ade সফটওয়্যার দেখেন তো macro software ke spune idana dosto ade mi macro benu ko kurven excel terega varsali kantatta inge den tankola informal ko mi bunedani varsali en bunen misala kan harmane hedana batana ka fitta de mi waki gota kan hatalas nuni aharmen e benu kure dan asu meaganu benu maki mi aharmenge mi kura bay kantatta automatic kollo misaka badama hanga repetitively ko aharmen mi kurani mi komme mahakwes mi POS system ku nuni HRMS system ku minaga report naga runnani wara basic kodda format inna echi etti automatically riti kollumattaka aharmen macro program kuroidane e wara fasehen ma undaku concept enno de miga mi ane miga bodu bayaka mi annani VBA concept nge den miga macro tere asu mi excel terega mi cura come kama chiesto excel ki program etta do আচ্ছা mi আচ্ছা cura come kama ki aslu mi ane program ge tereng har mi cura den asu miga ahanum beenuma feature function taka eche develop ko ekagan kam skure wen nge ekamatta ka harum beenu kurani VBA
VBA Visual Basics code ඒගතරේ programming hama දැන් HER men කියා දෙන ඒ වරන් advanced concept එකෙන් ඉංග HER men මේ program terේ කියා දෙවෙන ඒක terේ වදගෙන් කුරිය දෙවෙන වරක එක්ක කියා දෙන් වෙජ්ජිය පුදේවරක බොඩු concept එකෙන් VBA concept එකේ එකම් Excel ගහම කුරිය දාම් බේනුවා බෙෆුන්න කර මුහිම්මු concept එක අලොන් දන්නවනේ දැන් certificate දේවාක කුරියම් ස්පුනේ දාහෙන්න දැන් මේ program ගාලොන් බේනුම් කුරානේ මේ Microsoft Office 365 මේ version Excel දැන් Excel මේ කියවාද ගින බාත follow කොල්ලවෙන 2013 version නවරන් කුරිනු වෙජ්ජෙන්ගේ දැන් විහාස් පහුගේ version නේ බේනුම් කුරිය රංගලවානේ මීග දැන් ගින බේෆුලුන්ගේ හුන්නාන දොස් මේ අර්මීග මිහාරාම කොහොනන් 2019 und 2016 version එක version නේ ඉඳජිය නම කියාතේ බාත follow කොල්ලවෙනගේ මෙර්මීග version බදාදම් බේනුකම් වානම ෆයිල් ලග්ගොස් නිවෙන account terේ දානෙන්ගේ Excel terේ යර්මී PowerPoint terේ ද Excel ගේ සමිනාසෙමින්ගේ මෙර්මීග terේ ඉංගන මේ Office 365 Enterprise version නෝනිය මේ version එක දැන් මිහාර මිසාලක Office version නෙතියෝ ඉංගේ Office 365 නූනි computer ga netiyo nunia me Microsoft Excel netiyo nenkam wanama beenum kolle vidana trick ek kiya dena OneDrive dannanta OneDrive ingene me huriya be funasta Office ga beenum korawananta OneDrive hama search kollana inge nekkama wanama search kolla hamigen account ek create kolla login kollane around already accounting buying around get accounting around login kollana me armee tere gos aharamenna create or upload a gos nune mita mati ema Excel sheet to amolu wale Excel la fita da fia create upload damado Excel workbook me tere me create kolli around storage ni fully hota dera message delete kollamado දැන් කොහොම ගොතේ විස් ආවර්මන මීගතරේ ක්‍රියේට් කොල්ලීම මිතන ඉන්නන ෆෙන්නන් එච්චි මේ ගොතන් හම ආවර්මන මෙච්ච විසුරුවේ කනු දේද Tigota OneDrive open kurveno to Gmail ka drive karega ti free of Excel. ठीक है Gmail ane ke tigas open kurveno to drive ekame ke inne ni drive Gmail goes inna ne Drive. kam alon OneDrive ko wala nge OneDrive tide ti tafati ke sobato. e company ngedo tafata ke company tafata same functionalities ta hure nge nembunen same to same ekam different ega den kudi kudi tafata hunnane am compatible wan ekam me am ko hunna formulas tan hama ginechi work kure me anaketi terega singe ekam ane miga mehar balama hinga Google geti do
Google ge ane එච්චක හම් by itself හම් එක්කො වෙස් ඉන්නානේ මුළි ඇති ඉන්නානේ මේ බ්‍රවුසර් තෙරේකද ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් ඉන්නානේ අලුන් තෆාත් දක්කාලානේ දාක Google ga අලුන් new sheets Google ga jemiken sheets inge Google sheet en hadalar mita ane hama beenumwa hama gina formulas takaichis beenum kurevene inge දැන් මේක එකම හොරේ කුදි තෆාත මිසාල කහරම මේ equal ජහාදා sum ජහාදේ මහම sum මේ Microsoft ගන්න formulas ජහාදා මේ අර මේ දෙවලියුස් ඉතාලක බදම හිඟා 100 plus 100 හරම මේ දෙති sum කොල්ලන් හරම මේ හදානේ sum දෝ මේ හැම බරාබර වර්ක් කරන්නේ මේ ෆෝමියුලා එක මේක තෆාතෙන් ඉන්නනේ එයි අනේ මේක නින්නනේ මේ මිතා මේ නැතන් කොළ මියන් අහරම මිකොනේ අනේ කීකෙත කියන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් දාක 1000 මේකෙන් මෙහර හරම් මිසේම් මිකන්තම් මිකොදනිගේ සම් මේක ෆිතාරෙන් ගබ fx සමිතා මේනගේ ෆන්ක්ෂන් ආගියුමන්ට්ස් කියා වින්ඩෝන් හොළුවන් මීච්චන් නින්නාඩේ මේ මෑගොඩු එත්තපාත දෙන් අනේ ඉතුරු බයිකල් ප්ලගින්ස් සන්න හුන්නාන මේ ෆන්ක්ෂන් ආගියුමන්ට්ස් එච්චි මුහිම් වගේ මිදනේ හරමෙන්න එක මේ වර සාලිකෝ මේ ෆෝමියුලා එච්චි බේනුම් කරලා පස්සේ හවන බොඩති ෆෝමි ෆන්ක්ෂන් ත බේනුම් කරලා හාසකෝ මීග දෙගොතක පස්සේ හවන මිහර මී වැලියුත නර ආමකෝ කියවා දෙබ්බා බේෆුන් කියවා දෙබ්බානේ මිහින් ජහා equal ජහාෆා මිහින් මියන් නම්බර මිතා ජහර මිහින් දා මිතා මීති ජහාෂද එගොත කියා දෙනේ අස්සුනෙන්ගෙනද කීවගෙන් කම මිතා මීති මි ජහනී කිය මිතා මි ජහනී කෝච් එක ඒ මෙමොරයිස් කුරුම කියස් උඳගු කමක වෙගෙන් දාන ඒක බදලු ගහර මේ ෆන්ක්ෂන් ආගියුමන්ට්ස් බේනුම් කොල්ලා ෆියා මේ ඇති ෆසේ හැවගෙන් දාන හාසක තංකොල බොඩති ෆෝමියුලා ත නෙස්ට් කොෆොන ෆෝමියුලා ත පදාල මෙර මිතා මි ලියම් වනි කෝච් එකක් ඇති ඕගනයිස් කො බලම් ෆසේ හැවගෙන් දාන මෙර කොම්මෙච්ච සෙලෙක්ට් කොල්ලාර මේක තෙරෙන් ඉන්නන කියාදේ ෆදෙන් අදින්නන help on this function කියා බයි help on this function මේක හුන්නන වර රීති කො කොම්ම function එක jss අස්තු ඇති බේනුම් කුරානුගේ Microsoft උන් කියා දීෆා Microsoft ගේ මේ Excel documentation හැම ෆුදේවර කරනංගවාන ඉගේ කියා දේ හුන්නද හැම මේ චිබදන් වීඩියෝ කො බෙසුන්නන කොම්ම එච්ච කියා දීෆා කොම්ම ෆන්ක්ෂන් මීචි අස්සු මුහිම් වගෙන් දානි තංකොල බොඩති ෆෝමියුලාස් අදි නෙස්ට් කුරමුන්දා වරක ෆෝමියුලාස් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් වා මිහම සේම් එකමකු ඩිෆරන්ට් ගේ දැන් බලම හිඟා අනේ OneDrive අද OneDrive ಗ ಹೊರಿ do it later the vitamis storage ಪೂರಿಗೆ ಮೇಳನೆ
files singa miga uri file huluwada mada ega miga sinna function arguments then hambeenuma function ennaga same kudu kudu kotta faatuwani kamuku පස්සේ හැවගෙන් දාන සුමීති වෙන කුරින් දැන් අලුවන්ට හැම Google ගේ තිය සුදේර කරන් අල එක මේ කෝස් පදව කරවන්න වෙන කරවන්නේ මේ OneDrive ගෙන් නැති එවරම ස්පොඩ රංගලවානි ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන් වෙන කරවි ඒ වන් මේක හුන්නේ තිය කුදි තපාතතන් හුරේ එංගේ එක මොහම ෆුලි අනේ ගින ෆීචර්ස් තහම ෆ්‍රීකෝ ලිබගෙන් දාන මේ බ්‍රවුසර් වර්ෂන් වෙන කරන්නේ ඒ අනේ amkomi excel assumi gannan jehechika rajya gina be from ko gembe kuri kamuga namesta ekamuku assumige updated hama wahuge version ne try kollam benu wanya ham browser version OneDrive me dure ko try kolle vidaninga then eyaninga tafata kinge miga hama gina formulas takachi ham work korane then excel sheet en hama OneDrive walla fiya me Google Drive walla sameti barabar hulu ene e ganen me hama compatible wan ekam bike hala me tan kole bike features tan asurangali Microsoft Excel ga saaf wejeta alonda rangali Google da ben boda Microsoft Excel inge then Google Drive වෙන කුරඤ්ඤා දෙන්න Google Drive වෙන කුරඤ්ඤා advantage සුරද Google Drive දී මම 500 GB එක Microsoft උන්නු දෙන 500 GB 5 GB දෙන ගින බෙෆුලොන් free code drive වෙන කොල්ලා කම්වාන මාම කො වෙන කුරානි Google Drive දෝ ඒ තුරු සුවාද දෙන්න මිතක්කාදේ වල කුඩ ෆෝමියුලා අසු ෆන්ක්ෂන් ආගියුමන්ට්ස් ගේ මුහිම්මුක මේ හින්ගෙගෙන් දානේ අසු බොඩ අනේ අංකොල බොඩති ෆෝමියුලාස් වෙන කුරාරංගේ දැන් අනේ කුදාහු ගඩියකි අසු මේ කියවාදේ ගඩියකි අග්ගඩි බයින් නුවගඩි බය plus 30 minutes kama banda mahinga 30 nune 45 වරක minutes Navanga 45 kamaddo. 40 mi baki asu ahar mi ekka mi kuriga wahaka dakkadum mi Q&A and discussions harun du kolla painge mi baga benu maki hama alugondo squeeze kolla hama ituru mawadumatta kenneru basically buna kamanti pe fulunge bokula benu alon benuma ki hama alonda jawab nu de warge suwal take kurum yarundo asu kuda hen feel kurweni alon jawab nu de waru suwal kam alon mi e fulaka emme molukujjekkama alon badani mi okay so madama badalanu me madama titi badala kiya den ehem bunawar kolla dinu alon mummedaki nge adage suwada gana kigato adamare suwada dana me tewarani ade alon bada neginna tukura kigato me alon bada neginna tukura so me excel sheet gawagade me excel nengenya wara sim no me simple kurani keto okay chokole tingal gane gara har gyane kangole assistant conocer ka yaron mene kaninde ane hemulin ke amille formatting ne formula no tagi eche do dinnan komme gote sabagal wala tene phone one ke yaron menta karani the ministry level then ek algon mena diva avasya deki ebe fulun ada fulun formatting ke me farwani ke masada dima me agal pura ehem ba farun dogwadi okay hada okay format da miharo ega marangalenu miti daskollagen benu miyabaren tiyabaren dangalu gotten ebe ote egota fursaten nuni berto
miharo alundu Oh, alund අලුගල් මිනට නීන්ද එකක් එවස්පේන ඔතොරයිසස් නීන්ද එව සොෆ්ට්වෙයා ඒපුගේ ehento වේනු එකම් මිහාරු ekam authorization with suggestion edde vennunto miharo alundu kis veriye ekam alundu dashun hunna mihako eban nangal suggestion edde ifia eti bada gannu alundu so den අලුගල් සම්පරේ අෆාගේ එකම ෆෝමැට් එක ෆෝමියුලා එක කෙල්ලාගේ අදෙන්නාම්සේ ade හුරිහාච්ච කලෙක්ට් කොගේ එඩ්ඩාට අතරන් අලං උදගුවාට විශාලක හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රි එක දශුන්ගා හුරිහා හොස්පිටල් තා එකි දන්දර එකි ෆෝමැට් එකි ෆෝමියුලා ත බේලුකොගේ අදෙන්නාම් e- බේෆුලුගෙන් ගුලවේ ඩාටා අත කලෙක්ට් කරන් ega ule tidennevi aslu tidennevi wara bodu ahakain alunda inge tiga ule warakine ekka massaleta misaka divehi rajyaka balafi wana rarratuge me spelling tabes adives uledo conflict en idaranen idaraya ekka massaleta yes ule en standardize goittaken aharmen hadenje henido ega den hs aharmen asumi kiyadini me ingene tankol boda ekka standard ko h data gengulena best practice tan harmen kiyadene enge me relational database model kiyado do hanta rdbms me data manage kura bataterege hs commerce waraka himeni fawane ega kiyadene asu misaraka data repeat nuwe gengulena gottaka ed data anet data ya link kurana gottaka gulun huri data sta hita link kurana gottaka eka hada bata kiyadena eron eka repeat wa ba maduwan misaka bana mahinga mihege nan et table go lifa devana table ges asu liumuge beenu wennete ehen dima ekon hama eti link kollevene erumanu gotiki abadose ka repeat wa kama banam ega mistakes nuni ane eti relate kuran correlate kuran undagu wane do den alonduge ane masters game bodu daira ngai astu data and data science inge big data and data science ei alonda me alondo tamrinu libifawane asu data echi gengulunge best practice taka mika ekan kama behegoto ege commerce farka bata bes mige terege himana lefawane bodati data set ta gengulenu gota behegoto asu fudeverka boda adi interesting area engei ane kommen ane database engineer kannun hama miharu hama fudeverka gina mi magamtoga beenun kuran muhimmu bayen ei aslu den excel terega ves astu himenifa ve e beta echi harman kiyadena mi program terega den madama yangarado ಯಾಳುಂಡು ಆನೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾ ಕೊಲ್ಲದೇನೆ ಮಿರೇಗ ವಗುತೆಗ ನೋಡಿ ಮಾದಮಾಗ ವಗುತೆಗ ಹಿಂಗೆ ದೆಂಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಳು ಮಿ ದಾಕ್ ಮಿ ಮಿನ್ನನಿ ಹಸತೆ ಕರುಫಿಯ ಹಿಂಗೆ ದೆಂಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊ ಹಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಲ್ಲೇನೆ ಆಳುಂಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಿಹಾರ್ವಸ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಕ ಶೇರ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಫವಾನೆ ದೆಂಗ ಆಮುಕೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನೆ ಅಂಗಾರದು ಆಮಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಣ್ಣಾನೆ ಕಮ ಮಿವಿಕುಗ ಅಂಗಾರದು ಹುನು ಒಣ್ಣಾನೆ ಹಿಂಗೆ ane aslu mi program las mi edahame lasweken ves mi die alunge kud mi baikada issues ta dimawegen uleti alun kokkoi derka baliwegen ule adi alun mammas baliwegen uleti a eme lasweken ves mi die angardu halun nu babadan kula hinge mi ekam budadu halun kulas babadan alun she a kollana time table mi hafta ge kane hen hafta ta gonna den adi mihen dennawadikom sama kuda echen adi unedana ge miharu asu alunde ki sama fudeverka zimmadaru mi nu hama mission critical me masakate kura mihe kama bative bayfaharu me dimama kamege sababu
class cancel kollan jehumaki ekashigen wakame inge alun mi wazifa ada kura magamuge gotun ekamalun we house bodaka badana cancel nukolla kuriya gendeveto ane miwagotu judiciary mi data center adi network mi balahattumuga iskon masake kurani alwondo eyin ebbes echega masale jehej kam wanama national level ga hama pudewaraka bodati masale taka kurimatiwegen daane em alwonduge magamuge masuliyatu gotun ege scope wara bodu ehembima bayfaharu ehen cancel kollan jehumaki ekashigen ba kame ekam alwonu badanam vihaves kuri baga ekame kolleveto mi angaleveto me kamattaka maafa peseden kuri baga hen dima vedana tive den ebe suade suade nun ade algondu bunulangoti algondaki ama mi excel hama mulin ami heke mi emi mama algondu pasagannan jehni hama emme desikunne gamako ade mi yenadin bahagataka balaruga hama algondu saugori vecche isura mi vetere bada daskollane mati bagotun algondu ki kombine suka masaka kurenje mihnu adi amille vefari bus kurenje mihnu ekama ko duniyan anna badalu waage ki mihaya waage ki badaluwe das kuruma ki e kommen muhimu kamakam waatiye muhimu kamakam algondu pennati algondu mi ipada kohe gapari ade computer kulawlanto anika gomme sarkan mihen chetel diela hada ekayakanta kollan ginya hama kuriya devene inge computer algondu ki kollan ginya bange gowala mudimen hemima computer ento tira wajiba noe mawdu gulume de kamako swage ki algondu men ek mi imam ko se diruga computer gomme sarkan no magagan kan no die no pasan computer benu kuran joni emungu sabunde algondu angana ki sarkar wajiba ule bima enage hiya ekkon algondu den gomme sarkar dia mi ulen jehun okay ehme maane mihama basicum fattani inge ekam basicum nunimmache fatta basicum nunimmache me har bay befun wakisabaka gossa ten eha nu hinga dana ehma ane me basicum fattani kamako ama alundu masake koddena ilad kore biya hama kuriya gendevene den alundu ama den fa koddam benu nimmal mukura asumi kada program ege KVSS mihin class terege faro adu hadis hama handane nuhunnane do para kuda aslu badafia kuda wagutu kole alun menna mi heda kureveni do ehemi masu recording na ches mi share kollani repeated ko balada adi online ko vese ki wasirata hunnane me Microsoft ge ki documents taka ki hunnane me badafi artificial intelligence se bodido hiyada fikuru mi taraggi koddene wasirata harmen atupuriga bahuri hama wasilata beenun koggen harmenna muhimmu mikala wasilata daskureveni inge excel formulas taka huri hachebe unnane online de kan kamuges alona komesarka ehi tergam for koddeveta badana adi miga itura kuriyadam beenun kurevidane baykala wasilata bes algondu kiyade dene inge algonda kabes mi ufambegen ayruga daswe favoritsen numi eki goggotun eki befulunge faratunna eki online wasiletta kunna alun men das kogge mi hisaban adeuni alunduge mi jahilum menne ekamaka alundu kiyadena online kun alundu mi das kuram benun kura platform taka alundu mi kura mi chi das kuri gota mi kankan kuri ege benum kiyasso tibe fulunawes ege terein kuriya gossen hama alwondake ellewelle bes aadevene Hava. miharu ane ade
అది kuda ichi dannawaadantu alunu inge miharu alunki kuriga alunu kurin ane Mikros limonito miharu. Kikata Hello? mi asu mi hama wahadakkayane mi hama ade staff nuwanito ade adu nudibenito alunge halo ade alunu adu masale mudanito parmiga mudana masale No, ne deve. salam kudas nimunito tiasawadido ane kudas den miharu udeurka kinogutus kostito nimmada mawlama nimmada ngol mukurin hama ane kutta icce dannawada nge kuda misade dannawada mi alonu memmi ane alonu kuriga waraginen kuri masakkate mi CCTV access control masakkat kore undiyaru ekka divehi kudin egeteren libetive alon men gennam Bangladesh kudin paswes nenge ngiresen nenge divesen nenge ekamukwes alon me masakkatun hama hunnana e masakkin amille kurewaran emihun train koddifa alon amille masak alon dannawan evves befulaka me amille dammi he gotuganu dekeshati manne kan nuane mima bodu ecce hifare koldasha kuda nenge nyalundu kare halashe erun hama kuriye devene ehmima itul suade den nekkama wana nimmala nenge netto nekka netiya netes nanwada e wara ginefala nimmada hisabun bay befulunge suwado annane ehme mi dannawadi ehmima ituru suwade nekkama wanama alun nimmadana mi hisabun udeyorka gina wagutu singejje en algonda mikahada wagutu kole devviti hama waraboda shukuru verion hade algon menge mi programuga baaveru velum shawgorikam faalu kod levviti wes waraboda shukuru verion en mige payment link adi ituru maulumaatan hama algon group ka share korum dana mire irad kore ve mige payment form ma adun me share kol dana adi payment dakkada be fulunge me maulumat wes group ಗಾಳಗೊಂಡು ಹಿಸ್ಸಾ ಕೂಡ ಮುಂಗೆ ನಾನು ನಂಗ್ ei hamekani nang alon share kolde dena eron ibe fuluna passe hegen dana verify kodda me alon ge payment to libifato ni nu libe kam banam alon ge mobile number guluba levima ekan balal dena wakiwadana assalamu alaikum bajere kan ede den ummedu kuran ama kulahum bes penigen dana kam mirege sifenno ikada shawgorikan kulas takum bes kuriyan kulas takum bes sama penigen dana kan e alonu ummidaki assalamu alaikum hem wakiwadana